Amasayin Remna Ni champha VAWI somthumle palina MZP buat saya lawmna clear tu zong zone chung kuatele LPS chung kuate tin ignite studio program hmang tura local zong kan mi sawmbik te in Zava in MZP General Headquarters migin chibai kabuk chawa kahun ron mandan tur hi amasabera in mail sheet tirna kanayanga chumi zo report MZP na Remna Ni kan man chante le kan man to dante report toy kan ngai thadon ani masaberin kan kualian athut munatain loading sela pu ton luya deputy chief minister kong ida thut munahan loading te se ahun chep takara kan somna minti lotlin saka kan lom hle ani datlia chuan MZP General Headquarters elected OB te in mer tirna kan nei velenga masaberin kan president pu bi van laltana athut munahan loading sela Zanina kan chairman nibok kan vice president pu Peter changte alomome kehi Lalnunmawia Pautu General Secretary nilai kani assistant general secretary pu Jacob lalmuan puya athut muna loading vele sela kan treasurer pu Andrew F lalram ngaka kan finance secretary pu chin khanmanga Kaka MZP General Headquarters elected OB te kan niya kan chairman niya so ta kan khan zaninian khwal tak mai kan neya choi moi turte tin thupui soi tu turte kan neya tin kan khwalian nung ron zui tu te po kan neya tuna zanina kan choi moi tur pu ke vandal vena Rajya Sabha MP than thar khaloding boksela thun muna ani he kan ex president ania kum sang ka zakwa somkua panga atanga sang ka zakwa somkua puruka kan president ania tin president mai nilo ni na poimo tak elected obia alo chel to bok ani tin zanina tupui min soisak tu tur pu zo ka liana athun huna ding vele bok sela ani hi kum sang ka zakwa somriat le pania tanga sang ka zakwa somriat le palia kan president ania ni po abun lai ramle namtana nasataka thale zung seng tu ani tin zanina hian kan kholian ron zui tu te mi poimo tak mai kan neya kalma piang te tilai muna hian loading sela mi pa nga ania lam chuang nga an vai ka lam kim zo anon chua zo hian an zawai na rualin thunda an pan le mai don nia masabera pu si lalmuan puya MLA vice chairman veterinary and fishery board pu van lal zonga vice president MNF General Headquarters pu lalpian fela chong thu secretary MNF General Headquarters pu lalpian fela hi hun rei tak MZP General Headquarters sa kan legal advisor ania ramle namtan tin MNF party min lu sana akal le zel natura MZP chon du sakna kan hlan hal bok ani pu Hqrs le zawa secretary MNF General Headquarters pu Hqrs le zawa hi kum sang ni le pakwa tanga sang ni le som pakhat a MZP a kan president loni to ania tin president mai pialama general secretary te le post poimo dang tak te alo chel to boka ani po kale zel na tura MZP chon du sakna kan hlan hal bok ani adot le chuan pu ro chung nunga pu a ro chung nunga president XMNA anni panga hi detailment akan don ania midang khachu kan dong lowa list kan don angin introduction ka kanan peya zane kan khwalian ron toyom tu te chunga thinlung takin MZP chun lom thu kan soi ani
tikhan thut muna kan le thei zanina hian kan president huite tin kan neso council member te tin kan appointed secretary te kan advisor te pu evlal ni ate el ramdin lian ren thleite tin neso finance secretary pu ki lal biak mo yate miron toya man chunga kan lom hlea hunarei lo jok nan kan zawai kan in tin til lo mayanga kha kha introduction a in mer shetina kan nei thei te chu ni mai sela tuna report toi lo ngai thak chun zomila a thome MZP Federal Council MZP Rural Sang Federal Council sitting voice somli le pakuana ni som pariat me sang ni le sompa riat khan MZP conference MZP pisapuya nei ania chuta rural palai mizoram mun sang sanga kal te chuan zoram puma rual khai zo ka ni som thum june remna ni hi manani theinan MZP mal ro se ti rural palai kal khom ten college siute nampual ten an lo pass to angin kum sang ni le som pariat atang khan MZP bul tumin mizoram mun sang sanga kan headquarters suai tu te district headquarters te kan sub headquarters suai tu te le kan branch suai tu te kai suai na in mizoram puma remna ni mantan alo ni ta ani MZP remna ni aman chan tlang puilo tar langila zova ten remna hlutzia le aman tawzia te abigin thang thar zokin remna neitura kan nam pasal thaten nun tam takan chandan te thisen tam takaluan dan te kan pi le pu te torna te zong zong kha MZP chuan thai ngil mai a phal lawa nam thin lung le kan in u naw na le in pum khatna min ni tir tu tan he ni jun ni somthum remna ni hi kan thin lunga cham reng se ti hi MZP du dan ani angin remna hi man ani panhina kum sang kha zakwa somruk paruk march ni khata kan nam pasal thaten zalna an puna tang khan mizoram chuan na satakin Hqrs na le boina ama chona chu kan ram chu chuan ram tui lei lo te pian sual na te mani in ti lum na te pong sual rap thak tak tak te le in kan rap thak tak tak te kan tuar ani kha khang kan som na zong zong te kha thang thar te hian kan thei ngil lawa atha zonga malam min pan tir tu ni se ti hi MZP dudan ani angin remna ni hi MZP chuan hman atul ati ani pathumna kum somni chung ram boi kan ni chung khan mizo zirlai pol MZP chuan na satakin kan ramin remna le muanna anei theina turin ma alavea kum sa ka zakwa som sari le pakwa khan India Prime Minister Indira Gandhi le pulal denga muturin MZP shuai tu pali te chu New Delhi an pan nge ani remna hi MZP chuan a hlotia remna ni hi MZP chuan party in chir thena te in social vak na ang te hi thang lo thar le sel tu te hian athalo zongin hong anei alaba wangin he remna ni hi party pakhat ta ni lawa mizo mi pri zong zong ta ani ti MZP lan tir adu wangin remna ni hi kan man chan ani MZP remna ni alo man to dan tlang pui longai thale ila ni somthum june sang ni som pariat in rin ni khan avoi khatna tan MZP Bultumin Pachua University College Multi Complex Auditorium Aizawl Ropui takin remna ni lawmna hun nei ani he huna hian ahunlai chief minister pulal than hola chu khwalian ani he huna hian all political party all NGO somnin pol Iowa somten tu soina hun an nei bok ani kum sang hi le som pariat remna ni lawmna pol hian mizoram in remna le muanna anei na turatan mi pui mo tak tak mi pathum pulal denga founder president MNF pulal khama IS retire pulal than hola president MPCC tenhena choi moina thuziak lan ani remna ni lawmna hian namlam te entir nin Aizawl khupui chunga zirna in sang sanga zirlai te som ani bok ani kum sang hi le som pakwa jun ni som thum kha pathian ni ani avangin
ni som ni le paria jun sang ni le som pakwa zir tom ni ya khan Aizawl sipai lam mola Remna Ni chu ro pui taka hman chun zom le ania heta hian pu zoram thanga chief minister chu khwalian ni in ama hawa hman ani MZP General Headquarters chuan committee te dinin organizing committee te dinin kum sang ni le som pakwa Remna Ni lawmna tura hian Remna le muana kan nei thena tana thawhlo choi moi phu tak tak a chhop chua zinga committee chuan mi pali choi moi ni se atia chung te chu pakhatna Reverend Dr. Zairema Reverend Dr. Hqrs Luaya Reverend Dr. Lalnunmawia Pautu te le pulal duoma MLA te nena choi moi na thuziak lan ani kum sang ni le som pakwa Remna Ni lawmna hian all NGO te le all political party te som nin pola yo theten thu soina hun an nei le bok a tin Aizawl ko pui chung zirna sang zirna ina zirlai ten namlam chero busomli le pani set an entir bok ani tin St. Joseph Higher Secondary zirlai ten kumsa ka zakwa somruk paruk atanga Remna sai na ni thlenga mizo mi puite na kan tor dan te le kan mizo nun chan entir ania hei hi Remna Ni lom tura kal khom mi puite ril ru le mit atitlai le ti kha kan soitel du bok ani kum sang ni le som ni kumin Remna Ni po hi MZP chuan ro pui taka mangle turin kum tira tangin ain buat saya amero chu COVID-19 in khovel ati buai dan chu soingai lohin kan sheveka zadin anga hian hei ignite studio ate mi tlemte le sawmbik na manangai tamai hi MZP chuan poi ati leya kum dangah kan lo som thin Aizawl ko pui chunga zirna ina zirlai zong zong te all political party te all NGO kan tho pui te zong zong tun huna hian MZP chuan kan shereng chowa kum lo thar le zel tura chuan riten min kian san huna chuan Remna Ni hi kan zavaya kan man ho le nge hi MZP chuan a ring thlata be sei bok ani Remna le muanna zo fatena kan nei na turata na tha le jung seng tu zong zong party sang sang te Mizoram Corruption Control Committee MKHC te le NGO le mimal thanem ngai te na zara Remna kan nei thei na te hi MZP chuan lo mamatia zanina hian lom thu kan soi thar le ani tin kum sang ni som ni Remna Ni pual hian Mizoram puma lain pu siak buat sai ania zanina hian result han puan te po du viau maila rem chan jok na avangin ni dangah puanatan kan kheka chu kan hlatpu in pu siak chu min hlut saka min sponsor tu te han talan ve shim shim thain kan sia Mizoram Building and Other Construction Workers Welfare Board hi Labor Employment Skill Development and Entrepreneurship Department moyami ni in kum khata ni som kwa in sakle akai noya izong te tan member ani theya member te ham thatna chisang sang dil thei ani India khole tuidik tak kum som paria tanga somruk inkar in sakle kai noya in lova te tan chau member hi ani thei ani in sakle akai noi an ha thoklo te tan member ani thei lo ani in isak thardon emo exen donin in bula khan electric ban emo ashui lo in zam sa lo to ani chuan power and electricity department a abial to SDO hena amuna en diktur chain isom theya ti chuan itan himjok turin alo kom hu don che ania ato bera chuan zanin Remna Ni champha voice som thum le palina kan man atang hian chung kwa Mizoram mi pui kan ram suai tu te officer tele ate bera tanga officer thok te tin kan political party sang te ram thatna tu dua party in chir thena ang te le Remna le muana soi bor bang tum na ang chi te ban sana zoram nuam siama ram dang tena le state dang tena min o turin ram thana tur
ingai tua tlang turin mizo zirlai pol chuan thinlung takin mizo mi puite kan som tak zet zet ani kha kha ka hun man thei ni sila kalome zanina hian kan mi som te lom thu soina thil pe kan pedona host tran kanom si lova tian kan hlan ngal mai don ani masabrin kan kholian kha thun huna train lo ding sela kan president khan mi lo hlan sak sela kan kholian chuwa kan lova kan president khan lo la ding sela zanina thu puimin soisak tu tur puzo kai liana kha thun huna train lo ding le box sela kap alo mame